Tupa dona hi hu in hung lut pan diu tai minister na chu tan hong tawin hi ana besu ke thiên số đi pa Reverend Khaya Kham mi pi nung ang kidot hi vậy sa ko na hi chalai ko du tiu hi vậy tai ho in an ju nu hi plastic mong kalpan di tai surrounding ka ben sa ngai stick mong kalpan tan hi
lui masate ho dunia itu pamiu empat talo ho zo se es monu papisters kiputila panilalapi masate ho jeba na kusung hau sapi kusung awai po pite ho hobung alap kay masaho tuni namin ng aboni din hinani lumayohin amaw gyalo na ama sa pinit inayo nitilong lunga alapang tsatnaw pathinin inahet pisinga hindi chun tuni es monum khusumading bebilo kamsung piadinga ipathin lelewan simpa ama big na dinga hawin kilom sa thina khusumide hausapule awai hompite pasar pale awai hompite khusume hobung lamkai to hozo se manat nale kagime kachole ti umngai lowa ursalo nga na pangkhom khosum ipiti ho ama hozo se zalin tunin papatin kingin ipathu igen mahi lopina patin changelang hallelujah thumbe igen inu zole anak name ikahi thank you hallelujah hallelujah lalpa nang chusun zo si ting ka unaw lahi tang te la si masang le khowel le lung la si man le kumtong ang kipat kumtong tingin pathin lahi Solomon temple ala laya again ho kasi dok mga ay nama hulay temple sangin dunia ibigini igintuin kuwa ama hulay sa imamagzoku ama uchun temple ang nga paucabdik tiyo tiempo atasangu ilat nasim ibay dunia ima takin zemo na makitia ipapatin ikala igen pintu talo Yesus Kristus zala papatin ibig na umita himala hunsi sa tuwi kasimnan ng oma Jefatun Solomonin Israel kung komso side may chamangin na din doka wala mina ko na zag doka Jeko nilagena Olal pa Israel pati Nang tupang pati Tumlang pa na ailole Noilam laya aumpoy Lunggil zo sito Lama Nasuke adingin Tutung le Pinateta Lamog jinghi Asuk kapa David kingal yan guni Lawag tutung tu Lakama Teksutunin Lakutin Nasukitin ka Jesu o Israel ke patin Latugen Nasuk kapa David kingal Latukin tunang Jatin umpahin Ati Himale patin Tulay tumihim Jektak takilahim Wale wansang penile Aundol pun Je kainsat Dehin undol pun Nasupal satale Tunay may tanya O nalpa kapati Tuli nasukin Atina Pausata Likanay Naita Je takatun kami Kaminun dinahi dia Lagi namun Zein lamitsu Kuzamin engin na Nasukin zemun langa Apal natsu Naita Nasuhito lami Israel ten Zemun langa Apal takule Adot nautu Wari kipat Latse na kipatin Naita sakin Naidanin Lalpa Atuthin koichan Chitun Atakin Ingol pitahin
Amasan, Hongin ko. Ribon cetan na ikatin, tercepat tuleng, tercipta na punya ikoyuhi, hondona na ikatin. Becun tahu nama ikatin, tercule dari kita naikur bolon. Masalah ketinu pastor Reverend Kehon, kan mengusulkan tercule agendan dari mitiin, yang lebih akhir. As more of teachers begin masate thum kung kisama kung pagsam hendan ng alakisa Reverend Pastor Hon na Honseku Uri Alina pe bilwa ilan pa Jesu ila do nandi we hindi nga ginchang punta je ama ibing na diule ama iho na diu ama bigit kim thohi ami thim tele apa thim ibu khom na dingin ama min choi hoi na dingin je bana hoi ma satya thaba rau mang thai tam piala ki mata thugen tu chung pathem na mang cha au bung ala bil tha se gola je ela puinale ela kai hoina te ho ton lo che jinga je bi insumnge hile pathin lo pina tamzo le thupi zo in na di wi digin ami thim thau te le pa pathin ki pona mun hi digin le chipru lo ama choi hoina diu hi digin pathin thakau che thon a chen khum Jesu Kristan zalen takamun ani namun Bichon sile tagay muna niya. Bichon pale tagay muna niya. Krista zala ngaydam ichal khomu ama ichal hundi dikon. Papatien sa papatien thalaw thingthong patien minit ji bigin ko hi khom ta patien sudai ikapoli alpa imon so As more of the days, this flag commemorates the opening of the last mono of ministers by the Reverend Dr. James Kanjakam on Wednesday, 23rd April 2025. Glory to God in the highest. Amen. Amen. Reverend Ho, Reverend Hosape, Mupato, Bukati.
ni kalau ay. Oi mau ngelen, oi mau nge. Asulong tuti mau pam lang kaya ka. Sila pam lang hitan. Ay. Tunoong talo lah. Ani ho to na chang oi lungshet merbe. Jangan gitu tante, kaso